JJM scheme har ghar jal kalisi asai tang et pu ka chikrong dimalong lang imu theklong le drugs pen bang hinia tum police redeng kaching nang MP Amar Singh Tiswa Phan Karchome Kapaman Carbon Life Prime Time Birta Long Peneli Sami Beauty Bepi Pinia Birtang Ton Pen Arjuponik Thang Central Government Pen Bharat Det Pirar Phan Panongsi Jal Jeevan Mission Mate JJM scheme Deng Ponsi Det Pirar Phan Lang Pachitang Ejipura Har Ghar Jal Pu Athe PN Ponsi Sai Deng Ponlo Karbiang long along tami Karbiang Thomas Council PHSI campaign along JJM scheme asai ding ponsi arong along JJM alang angkru silam ponlo bonta irong nat araratum labangsu JJM scheme ketang kachikrong adimalong tami alang ki junlong puke theklong le Central Sarkar pen kideng pon JJM scheme har ghar jal pothi pikar julong pen Karbiang longat ki duan tami Mesiana lang junong popusi aning chiparong poning tilo. Bonta Karbiang long labang so lama thipi ki pen koan kache tondolo. Labang so sayang deng koan ma kichun lapen kunan nara rongsi lang ki junlong pen ki junlong lema pu ahok pet kachini pamit hekji lapen so lang do Karbiara tumaphan ki paklang hekje phan pura phirangkia bitung tum chelangsi along JJM scheme asai ke tang adimalong kahumri pedu damlo. Kahumri dampen ki thek damlong ateng lipute JJM scheme ke tang ka chikrong adimalong ilong nat puta rongara tum lang ki junlong puke ki thek damlong amat sing avi lason si Singhasan constituency ke parlo ramsa patharalong JJM scheme pen ke deng pona sai ke hadak arongara tum lang ni ta ki junlong puke thek damlong de labang so sai ki claim pon ke aban PHE langang tho do dim si puthot JJM scheme paluthusi boring ta selam de lapen aheman tame hembanalong color vitroi mate rong hi chot penan par thang ta kimi ki claim kle pusi hadara tumpen than pachini JJM pidet pen pilong lang sekloyon thom ne ke lang pilong lang JJM claim det pen ke la pen det ken ke hala dem da kreng hak no ama sila nili department mun sedak ke hon bom JJM ta wang bom he che wang bom semelang supply pimo we ma wang berbe de la son jala he Labang sosai mission pen ki paklem ponja phanpura JJM scheme pen kadukawi lak tikebra trok anatangka panong ponsi contractor Suman Rai phan ipondo bonta PHSI kam executive engineer tum asai tang pami mi lapen raratum langki junlong avi pin pen completion certificate alo pipa jersey contractor Suman Rai bang tangka choyang detlo apong PHSI kam executive engineer lapen contractor aphan than pachini der aphita lang nang pithe thedet lasi JJM dota kavidet si mithmunak loputa ninje pong machine na hai hormula hai tang det pen no opening det pen penangan arji pene cheklo joni jon thom bak dolo lapusona lang pu ne jun ke junji lang jun pok an ke kale lang lapu ne pu hita pu ne hong ke solaya lang phan pu pi ke pilo pidet pen la kahino la ka fitting ke chok che polone ko pipi polone akhino sondu lang pilo tang te long pen piping bob dakapa along pen pipe hino dakapa lai hai nil tumrong sor pen penan chibori pen bonai pon bom lo bonai pon bom pen chipi pon bom lo non thu bang la toar ke pasur tumbang pasur bang amar nge pipe hino thu dak lo pipe hino dak pen amar nge la so pipe ka bonai ja pipe extra pipe tawe ko pini Lason thotsi manja himdim teron model village long tame raratum langki jonavar sai pelong nang pu sarkar pen mathasi JJM scheme pilo Mesen alang pi junlong nang pu pen kadukawi kuti sira lak sir kya patang ka panongsi contractor hinchong rong pia phan labang so sai pilo sitami asai ki claim ki memi lapen ki sai oe job iruyan ta lang junlong le pusi hadak a committee president mate rong asar long kiteron pen nang pachini dun engineer phan nilitum la sonang kang puar ni thedi nilitum hola president adulok pemda inut bahini atum hedi la engineer phan pudun lo la so scheme ke nangi pi pame scheme ma nangi pi pame scheme lo pian le sem hola so penda nilitum ke ki jun long puta ave so lang just ki jun ji phanda ka chingnu hana ka fere nang kim ham chon ka lang nang lo thedi
किजुन भांगे बाद ले के चिंगलु ना का फेरे आते में एकदम आयरन है फुले फुकों ता एर हेंग लो अंदर सोपो निली तुम लासो टेंकिल है लासो कलर लो लांगरा बांगपो adon tinta nas ini tu ne ka chinglu je ne tene ka bor I the ave ong si ka chinglu chon apong labang so puthak PHSI kam lapen contractor hinchong rong pia phan pachini sitame karjulong ni chikrong dera sai si piniar ni anta langa bangke junong le delo pusi pachini ponthu halapu manja hawa rongbong pathara rong thotame JJM scheme malang kijun long le pusi pachini dununti alangang produta donak lo pusi hadara ratun ningke oi pen pachini dun tangte sorkar pen kimisena sayang deng kideng ponahut raratum longdun pami mi pute kumar lo chokchi PHE engineer la pen sai kamatum kilang dun ki pangkria pot kalima mate contractor aning hangaling ami thangalia phan kachama thachora pot kalima arpu kidove PHE executive engineer Bikram Teron assistant executive engineer Keni BP lapen SO Harichan Timung atum asai klem pamahut kachelang dundi lapen arsik jit pen kilang ki pangching dundi da joksi completion certificate alo pipajer et lapen tangka chu endera phita asai ke sai oi lapen rara tuma bangki lang chunlong le detlo balipathar pen project terang carbing long na Borpathar Khakrajan naka checking along ki ongdung drugs lapen banghinia bangpu police deng kachingnang Lason sipini jakhong ni phai krehinia ni ada por phai nerke pa por malom Borpathar police station ke parlo Khakrajan national highway thongke sirkep naka checking along raikom saikhi tum kai kia son thak kirika kuruk ke deng bom unahut honthi mimi ihum dimapur ana thupen ke bang bom I-20 N bearing registration number AS01 BP 4004 akaralong Borpathar police atumpen omdung drugs mate heroin kinapon long bangso drugs mate heroin panglung pep hom thongkep ando lapen banghini police ari deng kachingnang check abang phwamen ke birta ke tok bom udahuran ke angton pen chini pon pelan nonomat ki do anasai Borpathar police atumpen si chipari deng ponro News report Carbing Long Life. Nijang Carbing Long Arlo, Ghelani BJP SI Hemalong, BJP West Carbing Long District Atumpen Chipatir Piponsi, MP Amar Singh Kiswaphan Karchome ke Paman Ponalong, Minister Piyush Hazarika Kachetong Dun. BJP West Carbing Long District Atumpen MP Amar Singh Kiswaphan Karchome ke Paman Ponalong, Minister Piyush Hazarika Carbon Thomas Council CM Dr. Tuliram Longhang MLA EM MAC Board Chairman apen BJP Songalong Klem Bangphi Bangphuatum Chitong Dunsi MP Amar Singh Tisophan Karchoponame Mesen Pen Padoponlo MP Amar Singh Tisophan Archo Derapi Melong Pen Kaningje Ponke Niliphan Mesena Vote Pen Nangke Pahai Dunapot BJP Aphan ke Kroyara Doan Aphan Kachuro Lamthi Chipaklang Ponsi Nili Parliament Hemalong Article 244A puthak tame ningje dunpong lapen Carbing Long ke Heart of Assam mate Heart of North East lo posi ilitum ke chokama mo punon boreng avar sai punon sitame non ki thurmia ovya tumaphan joy ke avar sai dupon pum athema Narendra Modi ke chari pona sarkar ki me penapot ilitum prejam kaching thur asai mor long dun popusi mielong lamthi chipaklang pong So Carbing Long is the heart of Assam and the heart of Northeast. Ia taman ladang abangke ilitum yudatum lapen business katok we ke claim ye phanta ladang abangke our side to pikko pujilo lapen akke thenai abangke India angbong kethong semiconductor ka establish ponrido labangso kethong conductor ka establish ponria bangke ilitum Assam along si 27 crores a project jagido long deng konelo ilitum sar Piyush Hazarika consensilo 27,000 crores semiconductor India pen ke thongdui tala solong bangke Assam along si tame jagido long lada bangke employment opportunity direct employment 15,000 abit Lapennon Carbing Long Thomas Council ki Japon BJP aphan chokchi 6 schedule paphuk daklo tangho
voreng ta pion edar lo tang hu pupen ke danglok non Karbing Long Thomas Council ki chari pon BJP phan chok che pu pinangan ke jong pondo bangso puthak non ni phai grade 4 ni ke kwan si ke chok chema nang tum thek longpong mate chini popusi melong ningje pong tangte non nang kileji ni phai grade 4 ni kopi ko sonam meisi ki dojima CM rong hang sang holam thile puthot arjupon simen Karbing Long Thomas Council ke target full grade lahai appointment ki pia jakong ta avilo non ye state government ja power ta nangen dunetlo la sila hai putha dia power bachiru ye dalam putha waida class pen la tom non ni phai grade 4 ni da dipu press club la pen Karbing Long press club alang tum se organize lo baja ke jai ka thara dopo baja ke dharam singh teran da dopo LV teran da dopo joindorong pida dopo Huliram teran da dopo Johnson beda dopo Daniel teran da dopo la pen ke ilitu mahinda todun po odaksi waida class lampen Karbing Long ra tuman paching di boisa furki modon po Halapu kadukawe ame judderapi Minister Piyush Hazarika kopia puthaksi West Karbing Long nangkahumri ma puthak phirangkia thengno pachini pong আজি আসলতে মই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এটা কাম লৈ আহিছিলোঁ আমি 15 কিলোমিটাৰ মথাউৰি আৰু বৈঠালাংচু সমষ্টিত মানে আমাৰ এই MSC সমষ্টিত তিনিটা পৰে ৰংখাং বিথুং আৰু কপিলিত 15 কিলোমিটাৰ মথাউৰি বনাব লাগে এই মথাউৰিখিনি বনালেই আমাৰ এই অঞ্চলত বানপানী নাইকিয়া হ'ব বুলি সকলোৱে কৈ আছে সেই কামখিনি চাবলৈকে আহিলোঁ আৰু মই বৰষুণৰ কাৰণে একেবাৰে সাইটতে যাব পৰা নাই এতিয়া হয়তো যাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু প্ৰতিশ্ৰুতি দি গ'লো 15 কিলোমিটাৰ মথাউৰি বাৰিষা শেষ হোৱাৰ লগে লগেই বনোৱাৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিম Dongkamukam pen Vicky Bay Karbing Long Live Aronre pen Mukrang Ingleng Supreme Court along PIL ki pidama puthak Deithor Forest IB hiamalong rongasar SGB la pen public atum chelang pet pen phirang kya mai kang nipo Lakhain goira trok Duarbogori MSC constituency ang kangalong Aronre pen Deithor Forest IB hiamalong rongasar SGB public atum chelang pet pen phirang kya mai kang nipo Deithor Dehori area long animal corridor area purilok waron pen Supreme Court along Aronre pen Mukrang Ingleng PIL pidam dera joksi phirangkia mai kang nipo attack along that sangtiar long ka pur machinery pen ka pur joy ni pinang an lang ka chi hu thek pon long lo so lang ka chi hu joy ni tum dak dai thora ra tum an ke ka do vis tame abyar ke do tum an ke so dai thora roi phansi choton lor te ma la so joy ni si ka do ve ra tum stame ra purong sa tum an stame chedon pen je ni tum lang roi ba ke aprang ateng aprang mang wang pen dak lang roi chi thing klong nang chi ka ching lu ching thi pan stame aprang ateng pen chi thing klong nang chi la hai lang roi long bang ke la hai sangtiar long ke hu ki pur stame ton nang ji pa join ni tum hala so hu chedon dun pen la so applications ta mini tum dak Daithor Forest Bureau Officer uphands the mini tum people long la bang so long a subject bang ke issue regarding the increase of turbidity of river Daithor due to uncontrolled sand mining with machinery and to stop the river sand mining immediately to maintain cleanliness permanently pula labang so subject labang so application ni tum stame Daithor Forest Bureau Officer pan pilong lo ladak kachedon dun ang text stame ni tum dak redact mate signature pidun lo ni tum la so signature ki piduna long pen nona bang ka lang li ko piloma ke claim pulo tang te hala so Supreme Court long alang li PIL ki pia long bang ke hadak stame ni tum sirap dun lo ason si manun det lo athe ma hadak stame la haya a issue pen salang li paklang pon lo poi fit hadak a subject ke to ka bang alang li pakek pon chat lo mate ni tuma phan concern ang NA pin ben si hala so a subjects na me alang li paklang pon der lo je Daithor lo mate la Daithor lo maki ingar ka chopana dim mate bongkrui ka chopana dim dak elephant corridor la pen tiger reserve forest kapar lo tanga adim bu serang li jongpon lo la puson lo putang te dak Daithor ra tum sta me koson si muapi pon sta me koson si ke do tek po na teki kibian ye adi maklong alam tu pok apa si lang salam mangken ni tum ke aprang si don de tak non ta ru si don de la hai bang tum freudon tek tek News report Karbing Long Live Pinya birta ke lapuan si kang ton poniglo Kardong